Tawira nyoro bagia nyoro, ide nyoro, nandare makoro, tawira nyoro bagia nyoro, nyoro. Ya pili, ya gatatu, ya kana, ya gatano, wapi kelele ya Tende Nyoro. Leuni, roage tigire ni ndiye pale. Huyu jamaa tunampenda sana. Anaitwa Tende Nyoro, ladies and gentlemen. And now, yes sir. And now, yes sir. And now, yes sir. And now, yes sir. Introducing yes sir. None other than Mheshimiwa Honorable Tende. Wapi kelele ya Mheshimiwa Tende Nyoro. Wow. Naona watu wametoka mbali sana. Itoke tegozana na mheshimiwa wetu Etago Tende Nyoro na hado hoda Kenya Aruma, hado hoda Murang'a ya Aruma. Naona tunasema sote ni one time. Alright? Kajima msupa excited. Sasa hivi naona ya kwamba nihede mheshimiwa arangera, nihede mheshimiwa wito araikera, mheshimiwa Tende Nyoro nihede. Wakati si kesho, wakati ni sasa hivi, na kama sio sasa ni sasa hivi. Mheshimiwa Tende Nyoro, DJ kidogo. Finally DJ, finally kidogo. Yes sir. Alright. Hayawi huwa ina siku ya leo tulingoja kwa hamu na gamu na kumanyezea mheshimiwa Tubesemana Itago Tende Nyoro. Richi. Leo sasa anaingia lazima DJ Wabisei Wekalikia kila mtu Wekati hiyo kila mtu haya. DJ kidogo. Naomba tafadhali wale wako na placard. Tafadhali tuweke chini kidogo. Tuweke placard chini. Wale wako na placard tafadhali. Tuweke placard chini. Tuweke chini tafadhali. Tuweke placard chini. Tuweke placard chini atuone. Tafadhali. Wewe uko na placard tafadhali weka chini. Wewe unaharibia huyo mwenye umechukulia. Weka chini kidogo. Tafadhali. Weka chini. Weka chini. Tutazichukua. Tuweke chini tafadhali. Lakini for now acha kwanza tupatie mheshimiwa nafasi kwanza aingie. Alright. Asante sana. Akishaingia sawa. Weka chini. Afike kwanza. DJ, wacha tuone watati. Twende kazi ma DJ. Bye.
from I am a credit. Anza from Anza, one more time, my DJ. One more time. Are you ready for finali? Are you ready for finali? Ati mtoto ni wa nani? Ati bag ni ya nani? Tudo sana. Weka plaka chini, weka plaka chini, weka plaka chini, weka. I never had a time in my life when it's like Danny Bamba. Nothing baby, wakanyama, unawasilali sana. Leo silali, nikukeshe, tungina, tena silali. Yamewashinda yao yetu wataweza. Leo silali, nikukeshe, mitungi na washa na chazi. Na unaonekana kwa TV, unaonekana kwa TV. Umejua haujazima moto tunasema. Finale, 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 watati, watati kupenda, refali, polisa kupenda. Let me say, hey. I am a petty when you prophesy. Oh my Lord, you are more what I believe. Oh ndio huyo mheshimiwa, ndio huyo. Wale wa plaka tafadhali tuweke chini. Haya, ndio huyo mheshimiwa, ndio huyo mheshimiwa, ndio huyo mheshimiwa. Weka plaka chini, weka plaka chini, weka plaka chini, chini plaka. Weka plaka chini. Haya, shika DJ. Hey, Murang'a, hey. Wapi kelele? Hey. Ndio huyo sasa kiongozi wetu anaingia. Wamama, hey. Wamama, hey. Wamama, hey. Wamama, hey. Ndio huyo. Vijana, hey. Weka plaka chini. Weka plaka chini, plaka chini, weka plaka chini. Wewe ambao uko na plaka hatuoni vizuri mheshimiwa. Weka chini tafadhali. Harambee! 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 Wapi kelele ya Dende Nyoro? Dende Nyoro, Dende. Wapi kelele ya mheshimiwa Dende Nyoro? Wapi kelele ya mheshimiwa Dende Nyoro? Murang'a, Murang'a! Kiharu! Kiharu! Dende! 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 Wapi kelele ya mheshimiwa Dende Nyoro? Wapi kelele ya mheshimiwa Dende Nyoro? Dende Nyoro! Dende Nyoro! Dende Nyoro! Dende Nyoro! Dende Nyoro! Weka plaka chini. Yes.
Ndio hiyo. Kiongozi wetu. Kila mtu sema. Leo cheketa wega. Weka placard chini. Weka placard chini hizo placard. Weka placard chini. Haya, shika. Harambee. Wapi kelele? Karibu sana mheshimiwa, tumekusubiri. Dende. Karibu sana mheshimiwa Dende Nyoro. Karibu sana mheshimiwa. Karibu sana. Haya, watu wetu wa technical sound. Tuongeze microphone ya mheshimiwa tafadhali. Tuongeze microphone tafadhali. Haya, watu wa sound tafadhali. Haya, dereva usiende tena, dereva wa truck. Watu. Mutiraigua wega. Riu nituraigua wega. Twe sawa. Murang'a oye. Kiharu oye. Kenya oye. Harambee. Nimwahotane wendo wanyu andu my brothers and sisters na aciari akwa na nĩndĩraugire thutha wa kwarĩria bũrũri mũcemanio wakwa wa mbere ngwamba kũwĩka gũkũ mũciĩ na ndĩwĩke ndĩ wikinya nĩguo nyambe ndĩmũtarĩrie itua rĩrĩa ndĩratuire nĩkĩ. No wa mbere biũ ndĩkwĩra nĩ thengio mũno. Nĩtũraiguana ithuothe? Gari ya sauti tafadhali muweke vizuri. Gari za sauti mjipange. Ndĩrona nĩ wega mũcemanio wa mbere twambe tũke gũkũ mũciĩ nĩguo ndĩmũtarĩrie na mathaa wega itua rĩrĩa ndĩratuire atĩa na nĩguo na tũgĩthiĩ na mbere mũkoragwo mũkĩmenya muonere wakwa wa maũndũ. No ndĩmwĩra nĩ thengio mũno. Nĩtũrabangĩte mũcemanio ũyũ na tũrabangire na thikũ ĩmwe peke yake na mwaumĩra andũ makiri. Ngai wa moyo wa mũrathime. Gũkũ kĩharũ Ngai nĩatũteithĩtie mũno na ngwambia na macio nĩguo thiĩ macio mangĩ. Ndĩmũcokerie ngatho tondũ Ngai nĩatũteithĩtie mũno na tũkahingia maũndũ maingĩ ma ũthii wa na mbere. Tũgekĩra barabara rami o kuma tamu ĩrĩa ya mbere. Gũkũ taũni kũndũ kũingĩ nĩtwĩkĩrĩte rami. Tũgakoroga bara na maũndũ marĩa mangĩ mothe. Ũndũ wa kerĩ, ũndũ ũrĩa ũngenagia turiani kidogo. Ũndũ ũrĩa ũngenagia mũno ũtongoria-inĩ ũrĩa Ngai atũhete nĩ ũrĩa atũheire mũrigo wa kũnyitĩrĩra gĩthomo gĩa ciana cia kĩharũ na ciana cia Kenya. Na tondũ bũrũri wothe nĩ ũrerorera, nĩ wega njuge gũkũ kĩharũ thukuru citũ ciothe cia primary ciana ikenyangaga tairo gũkũ thĩ. Ũndũ wa kerĩ, ngakena mũno nĩ tondũ tabarĩra itũ ya kĩharũ masomo bora nĩ ĩkoragwo ĩnyitĩrĩire ciana makĩria ciana 12,000 kũrĩa marĩhaga bithi ya ciringi 500 peke yake oro tamu na makarĩa thukuru na tũkamagũrĩra mabuku na maũndũ marĩa mangĩ. Koguo ngamwĩra nĩ thengio mũno nĩ wĩra ũcio. Tũke haha haikua mũranyonire TV-inĩ gĩtwareka gĩthũngũ. Rĩu ngwenda tũciarie na Gĩkũyũ na ngwenda kũmũria atĩrĩrĩ, ngĩmũria kĩũria. Kĩharũ, Murang'a, Kenya, nĩmũtuĩte itua tuongerere thibindi ya mũndũ ũgũthiĩ Sugoi? Tuongerere thibindi?
Kitas Parawa athiathĩte nginya Sugoi nĩ tũiguithanĩirie ithuothe. Niĩ ndĩraugire ona pasenti ĩrĩa nayo nini gũkũ nĩ wĩra witũ kũmagarũra na njĩra ya kwendia maũndũ marĩa tũkwenda gwĩkĩra andũ a Kenya. Na niĩ ndĩrakirĩte mahinda manene nĩ tondũ niĩ nĩ mũĩ nĩbaragĩrĩra maũndũ ngabarĩrĩra nĩguo matua marĩa tũgũtua ona mũngĩkanjũria kĩũria mĩaka ĩtano ĩgoka ngakorwo na anja. Nĩ tworũrire na thirikari ĩyo ĩho ya Ruto tũgĩũka nginya haha Mũkũyũ tũkĩra andũ a Kenya atĩ anga bottom up. Inyuĩ rĩu mwĩ bottom kana mwĩ up? Mwĩ bottom kana mwĩ up? Ithe tũtirĩ bottom. Harĩa mwarĩ kana bottom makĩria. Rĩu niĩ tondũ nĩ ndorũrire bũrũri na tũthikanĩrĩrie itonga ciakwa na haha nĩ ngwaria kahora. Ndĩramenya atĩrĩrĩ, ithuĩ nĩ tũgũraga guoya? Ndĩndĩ Nyoro no agũre guoya? Ndĩraugire atĩrĩrĩ, athikĩrĩriai aciari akwa, athikĩrĩriai. Ũkandera ngarĩa kũnja matũ, ngathiĩ thukuru ngathoma, mũkandeithĩrĩria ngathiĩ nginya ngeka economics degree, Ngai akandeithĩrĩria tũgathiathia ona hau hangĩ. Ndararora ndĩrona atĩrĩrĩ, gũtirĩ hĩndĩ mũndũ akauma orona kũu oke auge Ndĩndĩ Nyoro wa Kĩharũ ũkagatĩ gaka nĩ gakuĩ ũkawĩikarĩre. No nginya mũndũ eikie kĩharo ta arũme arĩa angĩ andũ monanĩre kũu. Na ndĩrauga atĩrĩrĩ, na nĩ njoete kanya kanene mũno gakũrora bũrũri wa Kenya. Ndarora Mwai wa Kĩbakĩ gũtirĩ mũndũ wamũgerire mũciĩ, nĩwe wetũmire. Ndarora Matiba gũtirĩ mũndũ wamũgerire gũkũ, nĩwe wetũmire. Na niĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ, ona niĩ Ndĩndĩ Nyoro rĩ, ona niĩ ngĩgĩtuĩka party leader rĩ, harĩ mboco nake. Harĩ mboco nake. Ndĩrauga atĩrĩrĩ, niĩ Ndĩndĩ Nyoro ndaingĩra kĩama gĩtagwo gĩa People's Party na ene kĩama maranjĩra ndĩmatongorie. Na ndĩrauga kĩama kĩu kuma mũthenya ũcio ndĩrarĩria bũrũri nĩ twaingĩra thĩinĩ wa opposition. Na twaingĩra thĩinĩ wa opposition niĩ njũĩ ya bũrũri nĩ ĩmwe ĩtagwo William Ruto. Na koguo njũrie my brothers and sisters, ngakena mũno bũrũri wothe nĩ ũramũkĩrire ndũmĩrĩri itũ wega. Kera my brothers and sisters, niĩ gũtirĩ hĩndĩ mũkũigua tũgĩcokanĩria kana ngĩagĩra gĩtĩo mũtongoria oro ũmwe ũrĩ thĩinĩ wa opposition. Tondũ ngoru itũ nĩ ĩmwe na ngoru itũ nĩ gũcenjia bũrũri mwaka ũkĩte, na twacoka gũcenjia ũtongoria tũcenjie maũndũ marĩa andũ a Kenya marenda tũcenjie. Nĩ twaiguithanĩria? Nĩ mwahe rũtha? Nĩ mwahe rũtha? Kaugai People's Party? Nĩ mwahe rũtha? Nĩ mwahe rũtha? JB Mũturi ararĩ haha na arahingũra wabici ya Mũrang'a na mũraumĩra na mũramũkenerera. Ndenda kũmũria ona mũthenya wa rũciũ, my brother mũkũrũ nĩ ta baba onake nĩ agoka gũkũ Mũrang'a onake tũmwamũkĩre. Nĩguo na niĩ Ndĩndĩ Nyoro na ndauga maũndũ maya ngũmarĩria mũciĩ. Niĩ maũndũ marĩa ngũkorwo ngĩrũa namo nĩ merĩ na mũtikũnjigua ngĩikanĩria cibara mũndũ ũngĩ. Wa mbere nĩ kuongerera thibitingi ya mũndũ ũyũ kũinũka Sugoi. Nimewasikia vizuri, sio? Mmenipea ruhusa tushikane na viongozi wote wa opposition. JB Mũturi, Rigathi Gachagua, Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Edwin Sifuna. Mmenipea ruhusa ya kwamba hata mkutano kama hii yangu wanakuja wanaongea na wao, mtawaeleza nikienda mkutano yao hakuna shida. Tusonge mbele hivyo pamoja. Kĩharũ, Mũrang'a, Kenya.
wauliza hii swali kwa Kiswahili. Hawa wanaume wote na pia our mothers wale pia wanawania maneno ya kuongoza kusukuma Kenya mbele kwa pamoja. Wakiangalia hivi waona hii ndani ya kila mmoja na hata sura kote ni kama free. Utakuwa na shida hapo? Utakuwa na shida? Harambee! Harambee! Wakisema ni mwingine, si tutaungana sisi wote mkono tukomboe Kenya tukiwa pamoja. Sisi wote kila mtu wako na fikira zake. Tumeenda katika mezani tuangalie namna gani tutapeleka Kenya mbele. Lakini nauliza sisi wote kama opposition, tukifika August of next year tukue na flag bearer moja, tusikuwe na hapa na pale. Tukue opposition, rais atakuwa mmoja na deputy wake atakuwa mmoja. Ndio safari ya Sugoi ikuwe round 1. Nakubali hivyo? Na ndio safari ya kwenda ya kumpeleka Sugoi ikuwe round 1. Tunasikana vizuri? Hata nirudie. Tunataka sisi kama opposition wote tuungane. Tusikuwe kuna function hii na ile nyingine. Wote tukae kwa meza. Na tutoe kiongozi mmoja mwenye atawania urais. Na tutoe mwingine mmoja mwenye atakuwa naibu wake wa rais. Tukienda August ya next year tukue opposition iko na only one candidate, ndio tumaliza hii safari ya kupeleka hawa watu wamepora Kenya Sugoi mara moja. Nakubaliana? Kwa hivyo sisi wote tusijipende sana, sisi wote tujue wote ni viongozi, lakini mwishowe ndio pia margin ikuwe kubwa, tutoe mmoja peke yake ndio tumaliza safari mara moja. Mimi naenda mpaka Sugoi kwa TV. Tulifanyia huyu mtu kampeni, akakalia kiti, akafurahia. Ajenda yake namba 1 kwa manifesto ikakuwa ni kung'oa Rigathi Gachagua kwa kiti. Hiyo ni ujinga. Ajenda ya pili ikakuwa ni kung'oa Ndindi Nyoro kwa kiti. Ajenda ya tatu ikakuwa ni kudhulumu Mheshimiwa Mohamed Ali wa kule Pwani. Ajenda yake ya 4 ikakuwa ni kung'oa Mithika Linturi kwa kiti. Ajenda yake ya 6 ikakuwa ni kung'oa Aisha Jumwa kwa kiti. Sasa tunamwambia hivi, sisi wenyewe tulizunguka Kenya tukitokufanyia kampeni, utatuona kwa rangi yetu sasa. Pahali popote tulienda, we'll make sure tumeitoa rangi, tumeitoa miguu, na ndio maneno ya Kenya inaweza kusana. Mimi nitaenda Marsabit, usikizane. Unataka niende Marsabit? Kila kona. Niende Tana River? Niende Isiolo? Rift Valley? Niende Taita Taveta? Niende Trans Nzoia? Tuking'oa Wilbaro? Miguu yote tuing'oe. Na tukisema Kenya ni moja, na opposition ni moja. Mimi nashukuru sana. Atekina watia. Watia nitaenda. Hey.
Nyoro kiama gya Kenya People's Party nimwaherutha kurura bururi mugima tukiendageria kioneki gitu kuri andu a Kenya nikwenda tumetere mwaherutha huko. Mimi niliona juzi viongozi wa hiyo huduma hata wakati niliongea, kwa sababu wanataka kuonyesha walikosana na viongozi wengine kwa upinzani, hata wanaanza kuniambia congratulations. Mimi nataka niseme hivi kama Dede Nyoro, kama wewe uko katika Ngurubaro, uko katika hii serikali sasa, na wewe kazi yako imekuwa ni ya kutukana viongozi, kama wewe umetukana Mheshimiwa Rigathi Gachagua, People's Party haina nafasi yako. Kama umekuwa mtu wa kupeleka fujo kanisani, ati ufikiria kuna People's Party. People's Party haina nafasi ya watu wa fujo ya kanisani. Na kwa hivyo wale wanafikiria kwa sababu mimi sinaka fitina na mtu, wale wanafikiria tu watakuja kujivita hapa. I want to tell them I have a bigger agenda. I have more work on my plate. Kama mlikosana na mheshimiwa yeyote, na especially wale wamekosana na mheshimiwa Matiang'i, unamtukana. Hili mmetukana mheshimiwa Kalonzo. Hili mmekuwa kazi yenu ni kutukana mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mnajua kwake nyumbani, mwende msikizane na yeye. People's Party haina nafasi ya watu wa matusi na watu wa fujo. My brothers and sisters, Dede Nyoro hakuna pahali atakuwa na bishana na mtu yote mwenye anasema ni mtu wa kwenda Sokoni Express 100% sahihi. Na tutabishana na mtu yeyote anasema one time. Na tutabishana na mtu yeyote ako katika opposition. Kwa hivyo saa ingine naona watu hawaelewani. Utajua haki ya Dede Nyoro